Wara li Net News fil-ġranet li għaddew staqsa lill-Ministru Edward Zammit Lewis biex jippubblika l-invoices u l-korrispondenza dwar żewġ attivitajiet li jorganizza ġewwa l-lukanda Seabank li hi proprjetà ta' DB Group, illum Net News reġa' staqsa u din id-darba Edward Zammit Lewis ġab miegħu file mimli karti. Iżda l-kontra dak mistenni dawn il-karti baqgħu għand il-Ministru u ma ppubblikhomx. Minkejja li matul ir-risposta tiegħu Edward Zammit Lewis beda jxejjer dan il-file. Net News prova jitlob lill-Ministru Edward Zammit Lewis biex dawn l-invoices ikunu ppubblikati u jissostni dak li qal jumejn ilu, dak li m'għandux problema jiżvelhom. Iżda milli jidher għandu problema jgħaddihom lill-medja. Jumejn ilu ġejt hawnhekk, Ministru Zammit Lewis, ġejt hawnhekk u staqsejtek biex tippubblika l-invoices u korrispondenza dwar l-żewġ attivitajiet tiegħek li organizzajt ġewwa l-lukanda Seabank. Illum ġejt u qed nitolbok għal dawn l-invoices illi inti dakinhar ma ppubblikajtx għal daqstant qed nagħmilek din il-mistoqsija. Jiena qegħdina u għandu mhux ta' daw tal-attività. Tista' noħodhom dawn? Għajt le, ma tistax noħodhom. Ippubblikajthom ma. Jiena ntihom il-Simon Busutti. Qed tixxejjirhom u ma tixtieq Jiena ntihom il-Simon Busutti. Meta Simon Busutti jurini il-receipts ta' DB Group mal-Mika. Għal darb'oħra, il-Ministru Edward Zammit Lewis reġa' ħarab milli jippubblika dawn l-invoices ta' kemm ħallas u l-korrispondenza li turi ma' min ftiem biex organizza dawn l-attivitajiet.